Imana irampagurukije katika mji wa Kongo. Muri Kongo Nina huduma pale. mfite umurimo aho ngaho. Sitaki kujieleza kwa mengi. Sinshaka kwisobanura muri byinshi. Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha. Tumetumwa hapa na Mungu. Twoherejwe hano n'Imana. Lakini mbele ya yote tunashukuru Mungu. Mbere ya byose turashima Imana Kutufungulia milango. kudukingurira imiryango. Ya pili tunashukuru madhabahu. Cya kabiri dushimye igicaniro ambayo imetupokea hapa. kitwakiriye aha ngaha. Kazi ya Mungu haina makosa. Umurimo w'Imana nta kibazo urimo. Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha. Wamenipa dakika 3 Bampaye iminota 30, lakini nafikiri sitafika huko. ariko sinagera aho ngaho. Kwa kuwa ujumbe ni fupi sana. Ubutumwa ni bugufiya cyane. Mungu awabariki, amina. Imana ibahe umugisha, amen. Ilikuwa ni siku mingi simuone mama. Hari iminsi myinshi nabona umubyeyi. Ni mzazi wangu sana. Ni umubyeyi wanjye cyane. Wametulea Baratureze tangu ku Nkuru Nziza. kuva ku Nkuru Nziza pale. Tumeonana tena leo na sisi tumekomana. Twongeye kubonana kandi natwe tumaze gukura. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Isi nilisema naongoza maonyo ya mlima wa moto. Nuko navuze ko nyobora umurimo w'Imana ku musozi w'umuriro Hapa katika mji wa Goma. hariya muri Kongo. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Mungu amenipa ujumbe. Imana impaye ubutumwa kuhusu huduma hii. Ibirebanye n'uyu murimo uri hano. Nimepata ujumbe, ilikuwa lendi. Nabonye ubutumwa kuva ku wa mbere. Nikafikiri mardi naweza kumuona mchungaji. Ntekereza ko wenda nabona umushumba ku wa kabiri, lakini sikupata hiyo neema. Ariko sinagira ubuntu kwa kuwa nilikuwa ndani ya kazi ya Baba. Nari ndi mu murimo wa Data. Jana ejo nikasikia Roho wa Mungu amenisukuma. Tumva umwuka w'Imana arasunitse nilete ujumbe. Nzane ubutumwa. Nikajikuta mie sina wakati. Nisanga nta mwanya mfite. Nikamwambia mama, mbwira mubyeyi ni ujumbe iko hivi. Ubutumwa bumeze utya. Gisi anasema akasema mie siwezi sema. Ubwo yavuze ati nanjye sinabuvuga. Sio mimi ambaye Mungu alituma. Si njyewe Imana yatumye. Wewe ndio Mungu alituma. Ni wewe Imana yatumye. Samahani nimechelewa. Mumbabarire nakererewe. Tuliamkia kumlima. Wabyukiye ku musozi kwa ajili ya kuombea ibada ya leo jioni. Kwa kusengera iteraniro ry'uyu munsi. Na leo tumefika nyuma, mtusamehe. Uyu munsi tugeze dukererewe, tubabarire. Jina la Bwana libarikiwe. Sira tw'Imana rihabwe icyubahiro. Kitu ambacho Mungu alinituma ya kwanza. Ikintu Imana yantumye cya mbere. Mungu aliniambia niwaambie. Imana yambwiye ngo mbabwire. Hii huduma uyu murimo Mungu anaijua. Arawuzi Imana. Sema amina. Amen. Mungu aliniambia hii huduma anaijua. Imana yambwiye ngo uyu murimo irawuzi. Sema amina. Amen. Na Mungu akaniambia, Imana irambwira, mchungaji, umushumba, nabii wa Mungu, muhanuzi w'Imana, hii wakati iki gihe Mungu yuko natumika naye. Imana irimo gukorana nawe. Sema amina. Amen. Kitu ya tatu, ikindi cya gatatu, Mungu akaniambia nikuje niwaambie. Imana irambwira ngo nze mbabwire, nyie watoto wa hii huduma, mwebwe abana b'uyu murimo, nyie venye mnatembeaka hapa, mwebwe mugenda hano, mwache maneno, mureke amagambo. Mungu akanionyesha vinywa vya watu wengi hapa. Imana inyereka iminwa ya benshi hano iko natoka ndani moshi, irimo iva mu mwotsi. Nikauliza Mungu ni nini? Basi Imana ngo ni ibiki? Mungu akaniambia unaona ile moshi? Imana irambwira ngo urabona uriya mwotsi? Ni maneno. Na amagambo. Na maneno, amagambo banaisema, barayavuga kinyume binyuranye na mjakazi wangu, n'umushumba wanjye. Nikwambie wewe mwenyewe unakuyaka hapa. Reka mubwire wewe uza hano. Banakuombea, baragusengera, banakutabiria, baraguhanurira, banakesha juu yako, bajya bakora amasengesho ya nijoro ku bwawe. Apewe kutoka hapa, nyuma yawe kuva hano, unaanza sema, ukajya kuvuga. Mungu aliniambia nikwambie, Mana yambwiye ngo mubwire, baraka yako haiko hapa, imigisha yawe ntabwo iri hano. Apewe kukuombea, nyuma yo kugusengera, banakubariki, bakaguhesha umugisha, banatabiri, bakaguhanurira, unatoka hapa, ukavanga, unakritiki, ukajya gusebya nabii wa Mungu, muhanuzi w'Imana. huduma hii iliyobokamana, utachelewa hapa, uzakerererwa hano. Mungu anakataa.
Imana irabyanze. hapa hakuna baraka yako. Hano nta mugisha wawe uhari. Wakati ungali unasema, Igihe ukiri kuvuga, wakati ungali na kritiki, igihe ukiri gusebya, Mungu anasema hapana. Imana iravuze ngo oya, Utachelewa bure. uzakerererwa ku busa. Hautabarikiwa hapa. Ntabwo uzabona umugisha hano. Hautashuhudia hapa. Ntabwo uzashima hano. Hautaona matendo makubwa. Ntabwo uzabona ibitangaza bikomeye by'Imana. Kwa Mungu mwenye anabariki yako, Imana itanga umugisha, anaangalia maneno yako ireba amagambo yawe. baada ya kutoka hapa, Nyuma yo kuva hano, na ile maneno ayo magambo inakuwa kibambasi, akaba igisurusika, inaacha ubarikiwe, igatuma utabona umugisha. ile ikapita. Ibyo bicaho. Yengine yenye Mungu aliniambia, Ikindi Imana yambwiye, niwaambie mbabwire, mpende mchungaji, mukunde umushumba, mpende nabii wa Mungu, mukunde umuhanuzi w'Imana. sio kwa maneno tu, Ntabwo ari ku magambo, lakini kwa matendo. ariko no ku bikorwa. Mungu akaniambia, Imana irambwira kisi iko nawaombea, uburyo basengera, kisi anawabariki, uburyo abahesha umugisha, kisi anawatabiria, uburyo abahanurira. mukamupenda, Mumukunze ndio mutaishi baraka za Mungu. nibwo muzaba umugisha y'Imana. Lakini kama hamumupendi, Ariko mutamukunze, munachoka bure, murimo kuruswa n'ubusa, munachoka bure. muruswa n'ubusa. Muache upendo ya maneno, Mureke urukundo rw'amagambo, lakini mkuwe na upendo ya ndani ya Mungu. mugire urukundo ruri mu mutima. Mungu akaniambia, Imana irambwira, wakati mutamupenda, igihe muzamukunda, munamupenda ile upendo ya kweli, mukamukunda urukundo rw'ukuri, baraka hizi hamtachelewa kuziona. iyi migisha ntabwo muzakererwa kuyibona. Msipende tu unabii wake, Ntimukunde ubuhanuzi bwe gusa, msipende tu maombi yake, ntimukunde gusa amasengesho abasengera, lakini Mungu anasema mumpende. ariko Imana iravuze ngo mumukunde. Nitingizie mwenye uko pembeni yako, mwambie tumpende. Kora kuri mugenzi wawe mubwire uti tumukunde. Mama, Mungu aliniambia watu wakupende, Imana yambwiye ngo abantu nibagukunda ndio watabarikiwa chini ya miguu yako. abantu bagukunda nibo bazabona umugisha munsi y'ibirenge byawe. Bakupende, Bagukunde, ile unabii ndio itatimilika. ubwo buhanuzi nibwo buzasohora. Bakupende, Bagukunde, maombi itavaa mwili. amasengesho azambara umubiri. Bakupende, Bagukunde, baraka unaowatamkia imigisha ubaturiraho itawafata. izabakurikirana. Haleluya, Amen. mpende nabii wa Mungu, Mukunde umuhanuzi w'Imana, mpende mchungaji, mukunde umushumba, aseme njoo mtaishi baraka, nibwo muzaba muri iyo migisha, aseme njoo mtaona matendo makubwa ya Mungu. muzabona ibitangaza bikomeye by'Imana. Usipende tu maombi yenyewe na maombi yako, Mukunde gusa amasengesho abasengera, usipende tu unabii yenyewe na mukunde batabiri, gusa ubuhanuzi abahanurira, usipende tu baraka yenyewe na batabiri, mukunde gusa imigisha baturiraho, lakini mpende. ariko mumukunde. Tingiza mwenzako mwambie tumpende wa. Kora kuri mugenzi wawe ubwire uti tumukunde. Mukunde wa. Najua kuna watu hawatabarikiwa hapa. Ndabizi hari abantu batabona umugisha. Hii maneno ni ya nguvu. Ibi bintu birakomeye. Na wengine washaanza sema, Bamwe batangiye kuvuga, basi njoo nini? niba ni ibyo ashaka gusa. Tunampenda tu. Si tumukunda se? Mungu anasema hapana. Imana iravuze ngo oya, Mwanze upya. mutangire bishya. Mumpende. Mumukunde. Mtu mwenye unapenda, Umuntu ukunda hawezi msema vibaya. ntabwo wamuvuga nabi. Mtu mwenye unapenda, Umuntu ukunda hawezi fika kwa liko na msema na wewe ikana. ntabwo wagera aho bamuvuga ngo nawe wicaze. Mtu mwenye unapenda, Umuntu ukunda unaweza penda ujue hali yake iko je. wakwifuza uburyo ameze, uburyo amerewe. Amen. Amen. Hiki kitu kinaeleweka. Iki kintu kirumvikana. Hivi vitu viko vinasikilikana. Ibi bintu birimo kumvikana. Mumpende. Umukunde. Mungu akanambia, Imana irambwiye upendo wenyewe mtaanza kumuonesha. urukundo mutangira kumwereka. Kila yoyote ambaye ataanza muonesha upendo, Buri muntu wese uzamwereka urukundo mutesmene tu, mu byumweru bibiri gusa ataanza ona miujiza ya Mungu. azabona ibitangaza by'Imana. Ataanza ona kila unabii yenyewe Atangira alimtabiri kubona buri buhanuzi yamuhanuriye inaanza vaa mwili. ntangiye kwambara umuntu. Ataanza ona kila maombi yenyewe Tangira alimwombea kubona amasengesho yamusengeye, inaanza pata majibu. itangiye kubona ibisubizo. Kama bamingi walikuwa bayajibiliwa, Nyuma benshi batari basubizwa, hamuna upendo nta rukundo mufite na nabii wa Mungu,
umuhanuzi w'Imana hamuna upendo, ntabwo mufite urukundo ku muhanuzi w'Imana. na mchungaji Kandi umushumba, Mungu awasaidie sana. Imana ibafashe cyane. Mungu angekupa hii upendo Imana yaguha urukundo ili uanze ishi matendo makubwa ya Mungu. kugira ngo ube mu bitangaza bikomeye by'Imana. Yengine kitu ambacho Mungu aliniambia, Ikindi Imana yabwiye, Mungu akaniambia, Imana irambwira ngo maombi yote yenye munaombaka hapa, amasengesho musengera hano ya mingi Mungu alishaisikia amenshi Imana yayumvishije, na Mungu anataka aishiria. Imana igiye gutangira gusubiza. Mungu akaniambia nikwambie, Imana irambwira ngo mubwire maombi yenye unabakilisha kuomba hapa, amasengesho asigaye gusengera hano, siku yote yenye unakuya hapa kuomba, igihe cyose uje gusenga hano, usikuwe na kuya mikono mitupu. ukajya uza nta kintu kiri mu maboko yawe. Amen. Amen. Maombi yenye unabakilisha kuomba hapa, Amasengesho usigaranye gusenga sijue, ntabwo mbizi, yawezekana ni siku moja tu birashoboka ni umunsi umwe na unaanza shuhudia, ugatangira gushima, inawezekana ni wiki moja tu taomba wenda ni hapa icyumweru kimwe gusa urasenga na unaanza shuhudia. ugatangira gushima. Mungu akaniambia, Imana irambwira maombi amasengesho yenye munaombaka hapa, mujya musengera hano, mujifunze kuikamilisha na sadaka. mugerageze kuyashyigikira hamwe n'ituro. Hii madhabahu, Iki gicaniro Mungu akaniambia Imana irambwira iko connecte na mbingu abivuga ngo afite connection n'Imana na kubariki watu no guhesha abantu umugisha zaidi kwa sadaka zao. cyane ku maturo yawe. Haiko mpaka baite, Ntabwo ari ngo bahamagare gusa, mukimtoe, muze mutange, mukimfanye hivi. muze mukore iki n'iki. Mungu akaniambia kuanzia leo Imana irambwira ngo kuva uyu munsi usikuwe na kuya tena hapa na hauna sadaka. ntukajya uza hano nta turo ufite. Maombi yako yote yenye utaomba, Amasengesho yawe yose urasenga hano, wanajikaza utafute sadaka. ushaka ituro. Maombi na sadaka Amasengesho n'ituro inataka fungua kitu hapa, agiye gufungura ikintu hano, inataka fungua kitu hapa. agiye gufungura ikintu hano. Ukavifanya huko mwenye neema, Nubikora urabugirira umuntu, kama uvifanye tunapita tu. utabikora turanyuraho. Haiko mpaka baite, Ntabwo ari ngo bahamagare, kuna toa jya utanga ya nyumba ya Mungu, mu nzu y'Imana. apre utowe, Nyuma yo gutanga, toa sadaka ya maombi yako. tanga ituro ry'amasengesho yawe. Kutoa sadaka ya maombi, Tanga ituro ry'amasengesho. ili kitu kinasikilikana. Iki kintu kiri kumvikana. Sikukuja kufundisha Ntabwo sadaka, naje kwigisha ituro, lakini nilikuja kupana ujumbe. naje gutanga ubutumwa. Mungu akaniambia, Imana irambwira maombi yako yote unayoomba amasengesho yawe yose usengera hano, kuwa naisindikiza na sadaka, jya uyaserekeresha ituro. haitachelewa tena Ntabwo izakenerwa kukupa majibu. kugira ngo biguhe igisubizo. Mungu atubariki. Imana iduhe umugisha. Bandugu, ile ndio ujumbe. Ngo nibwo butumwa bene data. Neno la Mungu nasema tusiongeze Ntabwo ry'Imana ngo nitwongere na tusipunguze. kandi nitugabanye. Miniti yangu walinipatia, Iminota yanjye bampaye, nataka tembea tena, kutaka kuti miniti, ndakuachia ingine miniti ni ukuvuga ngo ndashaka kugira ngo iminota 10 ndagusigire indi minota. na kusalimia tena kwa jina la Yesu. Ndagusuhuje nanone mu izina rya Yesu. Nilishamaliza pana ujumbe, Namaze gusoza gutanga ubutumwa. tunarudia mpacha mpya. Tuhinduye mu isura mu ishusho nshya. Huko watu hapa wananipenda, Hari abantu hano bankunda, niko naona watu wananifurahi. ndabona abantu batanyishimiye. Mimi nifurahi, Ninde utamwishimiye? dada unanifurahia. Mushiki wanjye uranyishimiye? Kwa nini ndi kumva mbakunze? Mbona mimi nasikia mimi nabafurahia wala bapenda. Haleluya. Amen. Hii ujumbe ilikuwa shoka mama. Ubutumwa ni ukuvuga ngo bwari ishoka, bwari iryanvu. Fikiri kuna watu hawezi kuvielewa vizuri. Hari abantu badashobora kubisobanukirwa neza. Lakini kutii ni bora. Ariko kubaha ni byiza kuliko kutoa sadaka. kuruta gutanga ibitambo. Mungu atubariki. Imana iduhe umugisha. Niko na neno fupi ambalo Mungu ananiambia Mfite ijambo rigufiya Imana imbwiye ngo rubwire. Sikujiandaa kama nitaongea hapa. Ntabwo niteguye ko ndavugira hano. Lakini nasikia niongee. Ariko ndumva navuga kwa ajili ya kubariki mtu mmoja hapa. Kubwo guhesha umuntu umugisha. Haleluya. Amen. Sifa kwa Bwana, patia Mungu tukufu. Eleza Imana icyubahiro, eleza Imana icyubahiro. Sinzi kubigenza, sinzi kubikora. Haleluya, we icho
Sinzukuigeza, sinzukuigeza, ntabwo nzukubikora mana, icyo nzi nuko, haleluya, itegete, irimba nanjye sinzukubikora we, sinzukubigeza, hoya ntabwo mbizi mana, icyo nzi ni kimwe we, iyo utegetse, iyo utegetse, haleluya, Yesu ni icyubahiro, Mungu mtukufu, haleluya, amen. Niko nasikia Mungu iko ananiambia nataka tosha mtu mmoja aibu hapa. ndikumva Imana iri kumbwira ngo wari ugiye gukuriraho isoni hano. Niko nasikia Mungu iko ananiambia, ndikumva Imana iri kumbwira anataka tosha aya ya mtu mmoja hapa, agiye gukuraho igikorwa n'isoni k'umuntu, anataka tosha aibu ya mtu mmoja agiye hapa, gukuraho umuntu isoni yari afite aka kanya. imba na mimi hapa karefre, irimbana nanjye iyi refre, sijaiona nyingine, si na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote, haleluya, sitaiona nyingine, si na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote, maua yote anayawinda na ndege wote wanga wanapokea chakula chao katika shamba lake. Haleluya, ninafurahi katika Bwana, na kama ndege wai najua, haleluya, nyakati zote mabangu wana, oh haleluya, ibarunia kwa mwisho sijaiona, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Pasha duara lazima nichua hilo. Sifa kwa Mungu, huyu Mungu ni mwema. Mwimbaji alipokuwa katika hali ya roho, umuririmbyi ari mu mwuka, akasema sitaiona nyingine, aravuga ngo sinabona undi munsi, na jana inatoweka, ejo yakuweho hakuweho, lakini leo, ariko uyu munsi Mungu anajua mahitaji yangu, Imana izi ibyifuzo byanjye, lakini leo uyu munsi Mungu anajua matatizo yangu, Imana izi ibibazo byanjye, lakini leo ariko uyu munsi Mungu anajua vita yangu. Imana izi intambara zanjye. Nilipenda niambie mtu mmoja, ndashaka kubwira
umuntu umwe hano jana ilikuwa ya machozi, ejo yari amarira, jana ilikuwa ya ejo aibu, hashize hari igisuzuguro, jana ilikuwa ya ejo kuchekelea, hari ugusekwa, jana ilikuwa ya ejo masimango, hari ugushinyagurwa, lakini ariko leo, uyu munsi, lakini ariko leo, uyu munsi, lakini ariko leo, uyu munsi, Mungu anajua mahitaji yetu, Imana izi ibyifuzo byacu, lakini ariko leo, uyu munsi, Mungu anajua nini atafanya, Imana izi ibyo igiye gukora, lakini leo, ariko uyu munsi, haleluya. amen. Niambilie mwenzako, mwambie leo hapana kesho. Uyu munsi ntabwo ari ejo. Sema amen. Amen. Leo hapana kesho. Uyu munsi ntabwo ari ejo. Napenda neno la Mungu. Munsi ijambo ry'Imana. Biblia inasema nini? Biblia inavuga iki? Tumaini iko Ibyiringiro birahari kwa wale ambao wangali hai. ku bakiri bazima. Haleluya. Amen. Hata kama uko ndani ya bomboni, Nubwo waba urimo muri bomboni, wako na kununulia pumzi, abantu bakakugurira umwuka, ungali tu roho inapiga, umutima ugitera, tumaini iko, ibyiringiro birahari, tumaini iko, ibyiringiro birahari, tumaini iko, tumaini iko. ibyiringiro birahari. Mungu ni mwema. Imana ni nziza. Haleluya. Tunamwongea huyu Mungu Tugiye kuvugira Imana. mwenye anatosaka muhaya, Imana ikura mu gisuzuguro, anaingiza mheshimu. ashyira mu cyubahiro. Tunaongea huyu Mungu Turavuga Imana mwenye anatosaka kubarabara, ikura ku muhanda, anakutia fasi ya valeur. akagushyira ahantu h'agaciro. Tunaongea huyu Mungu Turavuga Imana mwenye anatosaka watu manguo ya uchafu, ikura abantu imyambaro yambiye, anawavalisha manguo ya babambika kutakata. imyambaro ikeye. Huyu Yesu Iyi Mana leo uyu munsi atakusaidia. aragufasha. Huyu Yesu Uyu Yesu leo uyu munsi atagusa mahitaji yako. arakora ku byifuzo. Huyu Yesu Uyu Yesu leo uyu munsi atakupigania. arakurwanirira. Napendaka kuambia watu, mchungaji, Nshobora kubwira ngo abashumba, dushobora kubwira shida ikibazo na matatizo yako n'ingorane zawe haiwezi kumaliza umungu wa Mungu, ntabwo byakuraho ubumana, lakini umungu wa Mungu, ariko ubumana reka mbivuge mu Kinyarwanda, acha nibiseme kwa Kinyarwanda. ibibazo byawe, Shida zako, intambara zawe, vita yako ntabwo byarangiza ubumana bw'Imana, haiwezi ondoa umungu, ariko ubumana bw'Imana lakini umungu wa nibwo umungu bukuraho ibibazo, inatosha ile nibwo shida, bukuraho ingorane. inaondosha matatizo. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, Soma neno la Mungu ndani ya Zaburi. Biblia irambwira ngo Biblia inaniambia Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru Mungu wa mbinguni inezezwa anafurahia no kutugirira neza. na kututendea mema. Mungu wa mbinguni, Imana yo mwisho anafurahishwa inezezwa na kututendea mema. no kudukorera ibyiza. Maana furaha ya Mungu kututendea mema. No kudukorera ibyiza. Mateso inatoka wapi? Ibyago bivahe? Aibu inatoka wapi? Gukorwa n'isoni bivahe? Kulia kila leo inatoka wapi? Kurira kuri uyu munsi bivahe? Lakini leo, Ariko uyu munsi Mungu atatutendea mema. Imana iradukorera ibyiza. Nataka mtu mmoja anisaidie kwa Biblia ya Kinyarwanda nisome Umuntu umwe asomere Bibiliya y'Ikinyarwanda Yesaya muri Yesaya sura 7 ibice 7 mstari wa 7. murongo wa 7. Kama kuna mtu anafika anaweza kanisa. Niba hari uwahageze yabimfasha akasoma. Niko nasikia mtu mmoja atabarikiwa hapa. Ndumva umuntu umwe arabona umugisha. Yesaya sura 7 mstari wa 7. Yesaya ibice 7 murongo wa 7. Kama kuna mtu anafika anaweza kusoma. Niba hari uwahabonye ahasome, tuhaguruke twese twubahe Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya ibice 7 ku murongo wa 7 aravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Amen. Kandi ntizasohora. Amen. Komeni ijambo ry'Imana basi. Unaweza ikiwa ndani ya presence ya Ushobora kwicara muri presence y'Imana. Sikujua nitaongea nini hapa. Sinzi niba ndavuga iki hano. Lakini Mungu kunisimamisha kwenye hii madhabahu. Ariko Imana kumpagarika kuri iki gicaniro. Ameniambia kuna maneno anataka maliza Valere kumesha. Igiye kurangiza ubuzima bwawe. Alichi Imana shaka gutesha agaciro ku buzima bwawe. Wewe Mungu anaenda maliza Valere kwa maisha yako. Biblia inasema nini? Biblia inavuga iki? Lakini huyu Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mwijuru hatakubali ntabwo yakwemera mipango yao imigambi yabo ikamilike, isohora. hatakubali Ntabwo yakwemera makusudi yao imigambi yabo ifanyike ikorwa juu ya nani? ku bwanjye, Kwa ajili yangu
bwanjye, kwa ajili yako. Yawe. Kuna vitu ambavyo Mungu anakataa Imana yanze vivae mwili. byambara umubiri. Nani anasemaka mbaya juu yako? Kuvuga nabi Nani kubwawe, analoga maisha Ibura yako? ubuzima bwawe, Nani alisema vibaya juu yako? kuvuza nabi kubwawe. Mungu ananiambia Imana irambwiye hata itika ntabwo yakwemera mipango yao imigambi yabo ikamilike. ikorwa. Niko naongea na mtu hapa Ndavugana n'umuntu mwenye iko na mainformasyon ufite amakuru za mubaya mabi kutoka kwa maadui. kuva ku banzi. Mungu anasema Imana iravuze havitatimia. ntabwo bizasohora. Penye wanasema hii huduma itaendelea, Abavuga ngo iyi mwimbo uzatera imbere havitatimia. ntabwo bizakorwa. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nataka mtu mmoja aelewe usemi wa Mungu, Kuvuga umuntu umwe amenye imvugo y'Imana. na usemi wa Mungu itembee juu ya Imvugo maisha. y'Imana igende ku buzima bwawe. Nini walitangaza juu ya maisha yako Ni iki bavuze ku buzima bwawe yenye nachaka sio naifikiria, unasikia oga? gituma ugera ukumva ugize ubwoba? Wapi wanaingiaka Niye bajya binjira juu haribishe maisha kugira yako? ngo bangize ubuzima bwawe? Nini walishaka fanya Ni iki bamaze gukora juu waone umeanguka? babona umaze kugwa? Mungu ananiambia Imana irambwiye kwenye madhabahu hii muri iki gicaniro havitatimia, ntabwo birasohora, havitatimia, ntabwo birasohora, havitatimia. ntabwo birasohora. Walisema utapata kazi Baravuze ngo ntuzabona akazi. kama nabii wa Mungu, Umuhanuzi w'Imana niko na tabiri, ndimo guhanura, havitatimia. ntabwo birasohora. Walisema utaolewa Baravuze ngo ntuzashaka. kama nabii wa Mungu, Umuhanuzi w'Imana niko na tabiri, ndiguhanura, havitatimia. ntabwo birasohora. Walisema utakufa, Baravuze ngo urapfa. kama nabii wa Mungu, Umuhanuzi w'Imana niko na tabiri ndiguhanura kwa neno la ku Mungu, ijambo ry'Imana, havitatimia. ntabwo birasohora. Haleluya. Amen. Basi njo nini ile kanisa Nicyo bivuze iki urusengero wale watashindwa hapa bariya sasa hivi, baratsindwa none aha ngaha, havitatimia. ntabwo birasohora. Biblia anasema nini? Biblia iravuga iki? Mungu akiwa kwa upande wetu, Imana iri mu ruhande rwacu, hakuna aliye juu yetu. ntawe uri hejuru yacu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko mu presence ya Mungu, inaeshua leo, tuko ku madhabahu ya Mungu, havitatimia. Tuko mu nyumba ya Mungu. Turi mu nzu y'Imana. Ngoni kwambii mama, Reka mubwire mama, kuko zengine roho hari iyindi mitima, ni roho za Balamu, imitima ya Balamu, kusukumwa na Balaki. gusunikwa na Balaki. Unajua Balamu Uzi Balamu alikuwa nabii wa Mungu, yari umuhanuzi w'Imana, kakutanana na Balaki. ahura na Balaki. Balaki hakukuwa nabii wa Mungu, Balaki ntabwo yari umuhanuzi w'Imana, lakini akainukiwa na chuki. ariko aza kuzamo urwango. Hiyo chuki akachukia watoto wa Urwo Mungu, rwango yanga abana b'Imana, akasema nifanye nini haba watu? aravuga ngo nkorere iki aba bantu? Niitilize nabii wa Mungu Reka nkoreshe umuhanuzi w'Imana Balamu, nimupatie quelque chose, uretse ikintu runaka, alaumu apfume taifa la Mungu, ubwoko bw'Imana. Unajua kuna wengine manabii Uzi hari abandi bahanuzi wanaingiliwa na roho ya Balamu binjirirwa n'umwuka wa Balamu juu ya kukulana, kugira ngo baryane. banachukia tu mami hapa Bakanga umubyeyi hano, kisi Mungu iko na mtumikisha, Imana iri kumukoresha, banaingia mu machine de prière, bakinjira mu masengesho, banaingia banapanda milima. bakazamuka imisozi. Tuma ya mama Sandrine Umurimo wa Mama Sandrine isiendelee, ugakomere, niko na kiasemea kwa hii madhabahu, bakira kuri iki gicaniro, havitatimia. ntabwo birasohora. Hata bashinde, Nubwo hata wapande milima, Nubwo hata batangiza, watoe masadaka, Nubwo batangiza, huduma itaendelea. Nubwo bizakomeza, Habari ya Yesu Kristo itahubiriwa bizakomeza, kwa jina la Yesu. ni izina rya Yesu Kristo. Balamu akaingiwa na roho wa Balaki, yinjizwa n'umwuka wa Balaki ili alainie taifa la kugira ngo avune ubwoko bw'Imana. alikuwa nabii wa Mungu Yari kweli, umuhanuzi w'Imana koko, lakini akataka ongea ariko ashaka kuganira kwa santima zake mu byiyumviro bye na chuki n'urwango ya Balamu wa Balamu, yenye alikuwa anachukia watoto wa Mungu. yangaga abana b'Imana. Akaambia Balamu, abwira Balamu, wewe Balamu, wowe Balamu uko nabii, uri umuhanuzi, mimi sipendi aba watu, sinshaka aba bantu, mimi nataka ndashaka unilainie aba watu. umvumire aba bantu. Akasahau ya kwamba
yibagirwa ko Mungu njoo na laini yake, Imana ni ivuma, lakini haiko Balaamu. ntabwo ari Balamu. Sema amen. Vuga ngo amena. Balaamu na tamaa zake, Balamu ndetse n'ibyifuzo bye n'irari rye, akamwambia pale problem, arabwira ati nta kibazo, niangalilie tu pale dolari kidogo ndebera amadolari make pale aho ngaho kabanainia ndabavuma, na gisi walishaniponyoka n'uburyo bamaze kunci, bashagendea kule kwa mama Sandrine, bagiye kwa mama Sandrine, ndafunga maisha yao, ndafunga ubuzima bwabo, abitatimia ntabwo birasohoka uko ku mazabao ya Mungu. igicaniro cy'Imana. Balaamu akaenda, Balamu aragenda anatanza tabiri, atangira guhanura kisi Balaamu alimtuma. uburyo Balamu yamubwiye. Kwani kwambie hii mwaka Reka mubwire uyu mwaka na hii Aisha, tari wasoje, laana zenye walikulainia imivumo bakuvuma inaenda geuka baraka, igiye guhinduka inaenda geuka baraka, inaenda geuka baraka kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Balaamu akainuka Balamu arazamuka sana, tabalaani agiye kubavuma, musiendeleke mbele. ntimuzatere imbere. Anashtuka alishasema mnaendelea mbele. Yikanga avuga ati muteye imbere. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana ryakacyuma. Kwa kuwa lilikuwa ni taifa la Mungu. Ubwo bwari ubwoko bw'Imana. Wani kuambia uko mtoto wa Mungu. Reka mubwire kuri umwana. Wani kukumbusha uko mtoto wa Mungu. Umwana w'Imana. Hakuna mwenye anaweza kukamatia neno ya mwisho kama Mungu akusema neno ya mwisho. Soma na wanakurogaka lakini ungali. Soma na wanaingia kabulafuru lakini ungali. Soma na wanaharibishaka bangiza, wewe ungali tupie. wewe ukimeze neza. Watoto wa shetani, abana ba Satani, niko nasema tunaweza penda tumupumue kwa ile madhabahu, twamukura no kuri madhabahu hari, lakini niko nasema huyu Yesu, ariko ndavuga Yesu mwenye anataka kuomba watu, shaka kubora abantu. inua mikono juu, zamura ibiganza hejuru. roho ya Balaamu, Mwuka wa Balamu kusukumwa na Balaki, kusunikwa na Balaki ikuachilie leo. ureke uyu munsi. Kuna wengine watumishi wa Mungu kweli, abandi bakozi b'Imana Mungu amewapa mamlaka, abandi bahawe ububasha, akakulaani arakuvuma na unapata shida. kandi ugira ibibazo. Na kuna wengine hari n'abandi wanasukumwa na roho ya Balaki, basunikwa n'umwuka wa Balaki, wanasukumwa na roho ya Balaki. basunikwa n'umwuka wa Balaki. Wale nilikia kuambia mpamvu naje kukubwira ngo usiwaogope wale, ntibatinya abo kwa ngabo, kuwa laana zao imivumo yabo Mungu atazigeuza baraka. Imana irahindura umugisha. Kama unajua ukumkosea mtu wa Uko Mungu, utakoreye nabi umukozi w'Imana, kama unajua ukufanya vibaya mtu wa Mungu, utakoze ibibi umukozi w'Imana, laana yake haitakukamata. imivumo ye ntabwo irakugera. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rirakugera. Lakini ukajua ulikosea mtu wa Mungu, ariko niba waragiriye nabi, wende umlombe msamaha, wenda umusabe kwa imbabazi. sababu anaweza shindwa kukulaani. ushobora kunanirwa kukuvuma, Mungu mwenyewe anakupa, ariko Imana yonyine lakini usiogope. ntugire ubwoba. Roho ya Balaamu, Mwuka wa Balamu kusukumwa na Balaki, usunikwa na Balaki haitakufanya kitu, ntacyo wagutwara, haitakufanya kitu. ntacyo wagutwara. Mungu ataweka maneno ya baraka amagambo ndani ya kinywa ya Balaamu mu kanwa ka Balamu ili akubariki. kugira ngo aguheshe Inua umugisha. mikono juu, Zamura ikiganza hejuru, inua mikono juu. zamura ibiganza hejuru. Kila neno ya mubaya buri jambo ryose ribi yenye walisemaka juu yako, bavuze ku bwawe, na imaliza nguvu siku ya leo. ndangije imbaraga z'iryo jambo. Laana ya ndani ya jamaa yako imivumo yo mu miryango y'iwanyu ikuachilie leo kureke uyu munsi kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Laana ya mazingira yako imivumo yaho utuye ikuachilie siku ya leo kureke uyu munsi kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Laana ya maadui zako imivumo y'abanzi bawe haina uwezo siku ya nta leo bubasha ifite uyu munsi kwa jina la Yesu Kristo. mu izina rya Yesu Kristo. Laana ya ngambo ya mama yako, imivumo yo mu ruhande rwo kwa nyoko, ngambo ya baba yako uruhande rwo kwa so, haina uwezo leo nta bubasha ifite uyu munsi kwenye madhabahu ya Mungu. muri iki gicaniro cy'Imana. Sheria yote ya mubaya Itegeko ryose ribi yenye ilikuwa juu yako iri kuri hejuru yawe ianguke leo, igwe uyu munsi, ivunjike leo vuga kuri uyu munsi kwa jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, Data wo mu ijuru, naombea hili taifa sengeye ubwoko bwawe kwa neno lako mwenyewe. ijambo ryawe wenyine. Unasema Uravuze ngo mipango ya maadui gambi y'abanzi haitatimia, ntabwo izasohora, mipango ya watesi gambi y'abagizi ba nabi haitatimia. ntabwo izasohora. Leo Baba, Data, hapana kesho, ntabwo ari ejo. kwenye madhabahu Muri iki yako gicaniro cyawe mipango yao gambi yabo tunaiharibisha
renyo zabo tunazivunja, makusudi yao mabaya tunaivunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Laana itoke juu yako, mikosi itoke juu yako, wala itoke juu yako. Funguliwa leo, kuwa huru leo, tembea bila madai, tembea na neema ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Yesu kumugisha. Amini kuwa leo izero y'umunsi maneno yenyewe banasemaga ya mubaya juu ya amagambo babi bavuga ku bwawe haina uwezo tena, nta bubasha afite, haina nguvu tena, nta mbaraga afite. wewe ni mbarikiwa, wewe ni umunyamugisha, wewe ni mchaguliwa wa Mungu, wewe watoranyijwe n'Imana, utaenda mbali, urajya kure. ndani yako muri wowe baraka zitakufuata. umegishira gukurikira. Usisahau ndani ya kitabu cha Isaya, ntiwibagirwe mu gitabo cya Isaya, Biblia inasema nini? Biblia iravuga iki? Tutanyonya maziwa ya wafalme, tuzonga amashereka y'abami. Mungu akubariki. Imana igumugisha. Nakomea hapa, nsoreje aha. Neema Mungu yatosha. Ubuntu bw'Imana burahagije. Najua ule ambao Mungu alikusudia kubariki leo, Imana yateguye kuguhesha umugisha. tayari amebariki. Amaze kuhabwa umugisha. Napenda sana kwa jina la Yesu. Nabakunze mwese mu izina rya Yesu.